Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahagaze ku masezerano u Rwanda rwashyizeho umukono n'Ubwongereza yo kwakira abasaba ubuhungiro mu Bwongereza ariko binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko, no kuvuga bageze mu gihugu bitemewe n'amategeko. Perezida Kagame yanenze abavuga ko u Rwanda rushishikajwe no kubona amafaranga azava muri ayo masezerano atanzwe n'Ubwongereza. Ayo masezerano yamaganwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta hano mu Bwongereza, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nayo yarayamaganye. Mu kiganiro atanze kuri kaminuza yo muri Amerika Brown University hakoreshejwe ubuhanga bw'itumanaho, Perezida Kagame yavuze ko Ubwongereza bwegereye u Rwanda kubera ibyo u Rwanda rwagezeho mu gikorwa cyo kwakira impunzi zari zaheze muri Libya. Yavuze ko mu mwaka wa 2018 ubwo yarakuriye umuryango w'ubumwe bwa Afurika, yiyemeje ko u Rwanda rutuza abimukira bari baheze muri Libya bananiwe kwambuka inyanja ngo bajye i Burayi. Yasobanuye ko kuva icyo gihe abagera ku gihumbi bamaze kwakirwa mu Rwanda, kandi 2/3 byabo bamaze kuhava bajyanwa muri bimwe mu bihugu by'Uburayi na Canada. Perezida Kagame yasobanuye ko muri ayo masezerano u Rwanda rugiye gufasha Ubwongereza gukemura ikibazo cy'abakora ubucuruzi bwo kuhajyana abantu. Yongeyeho ko byaba ari ukwibeshya kwibaza ko u Rwanda ruri gufata gusa amafaranga ngo rwakire abimukira. Ati, ntabwo rwose turi mu bucuruzi bw'abantu, ahubwo turimo gufasha. Ubwongereza bwemeye gutanga amafaranga angana na miliyari 120 yo gufasha gutuza abo bantu mu bihugu byombi ku buryo butandukanye, abantu ku giti cyabo, abanyamadini, amashyaka ya politiki n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yamaganye ayo masezerano. Amashyaka abiri atavuga rumwe na leta y'u Rwanda nayo yanenze ayo masezerano, avuga ko leta yari ikwiye kubanza kwita ku bibazo by'imibereho mu gihugu mbere yo gukemura ibibazo by'ibihugu bikize.